Pandam Pumnamak Fandriba Faoba Operation Chathakhigani Russia gi mayokta sanction thamjinba amasung nongchup laibak singna Ukraine da mateng pangbagi chang hengatlabasu Russia na masagi Pandam Pumnamak Fandriba Faoba Ukraine da makhatana special military operation Chathakhigani haina Russian Defense Minister Sergei Shoigu na phongdokre Shoigu na wafam si Russia amasung ally kharagi oiba Collective Security Treaty Organization CSTO ge Council of Defense Minister ge mifam amada phongdokibanai mahakna Pandam Pumnamak Fandriba Faoba operation Chathakhigani haibase Ukraine bu pulap khudum chansinana Russia gi ahanba Pandam madu oigadra haibase singmaningai oire Ukraine da misam sibagi thokdok hanthana bagi damak Russia na atamnana operation tapthabani haina Shoigu na haike tumina no ba sasan sing lingle amasung misam sing puthongna bagi damak lambi hangdokle haina Shoigu na haike Russia na haukiba February 13 dagi Ukraine da landava se makoigi oinade lan tawbani haidre adubu masi special military operation ni amasung Ukraine bu military mapanggal lokthongnaba amasung Nazi kangbu lokthongnabagi damaktani haina maram pire Finland amasung Sweden na aibo oina thajaba pinaba Turkey da davi tawkhre Finland amasung Sweden na military alliance NATO da yawba pamlabade terrorism support tawba tokani haibage khongthang matangda aiba agreement ama pigadabani haina Turkey ge foreign minister Mevlut Cavusoglu na dabi tawkhre Turkey na terrorist group ni haina lauba Kurdish military bu support tawba amasung Turkey gi mathakta lan gi khulai yonbada athingba thamba sina Turkey na NATO ge applicant anisida yamna pendaba pokle makoina terrorism support tawba tokani amasung defense ki athingba lauthokani haina aikoina asada wi haina minister na phongdoki bu wafam ama Turkish media na quote tawkhe makoina masak thokpa khongthang lokhutpa ngamgani haina phongdorokhe aikoina aibe agreement oina pame Turkey na dabi tawribase sign tawraga piba thajaba aduni haina Cavusoglu na haike hiramasigi matangda maikai marige haibade Finland Sweden Turkey amasung NATO ge Secretary General Jens Stoltenberg ke marakta mifam pangthokpa yagani haina foreign minister asina haike panba yabade haukiba chahi kaya sida military gi michang amatada yaudaduna neutral oina lerakiba Russia ga yumlonaba Finland amasung Sweden asi Russia na Ukraine da landakibadage NATO da yaunaba phirep lawrakibane hana dagi su NATO ga yamna naksinaba laibak anisina NATO gi member oinaba apply tawrakpa NATO gi member state ayamada taramna okle Haujik Faoba thingba piribase Turkey matomta ngaire member state kuntra leiba NATO da anoba member hapaibase member pumnamakna ayaba piba darkar tare Russia na Ukraine gi nongpok thangba Petroburg town da rocket capsin khre Russia na yimcha kaisa numit ki ayuk angan bada Ukraine gi nongpok thangba sarukta leiba Petroburg town da rocket mayam capsin duna building kaya thak ni han khre amasung miyoi kaya phamung dagi senthok na khre rocket sing ani gi marakta gi amana meter ahum luna kom sana tawkhe projectile gi machet sing haujik Faoba maikhu kari amasung khunja sing makoi gi yumgi atek akai marakta lemhoba khara kalhongna bohona re thokdok sing adu da micham mari soki haina Donetsk military administration gi head Paulo Krylenko na phongdokhe makoi gi manung da yamdrabada ama makok da soki amasung local hospital da ambulance na pukhatke bandage phawraga tarakpa ina mahake ngaki nakanda sintharakhe Petroburg sta rocket capsin badu haukiba numit nini asigi manungda Russia na Ukraine gi nongpok thangba sarukta leiba industrial heartland Donbas ta lan leptana changlaktuna town amasung khun kaya da capsin bagi manung challe laina ba mapam amata leitre pumnamak pumtoi khre haina yumsing adugi manungda amada leiba macha ani ge Mama Victoria Kurbonova na phongdokhe Ukraine gi yumlo na balaibak Hungary state of emergency thamjin khre Haujik Ukraine da sonariba lanfam asida Ukraine ga hek yumlo na leidiba Hungary da khudong sadaba madi singnaba kaya leirakpadagi Hungary da anoba state of emergency laibak asigi prime minister Viktor Orban na lauthokre Ukraine lanmi sing wayan mayok nakhiba tavane Russia Kipka langi bandi mahut sinanabagi wafam khanaba matam chadre Russia gi troops sing da surrender tawrakraba Ukraine lanmi sing adu hana na wayal mayok nakhiba tabani haina Moscow na ngahan phongdokre surrender tawrakraba Ukraine fighter sing adu wayal sathaduna conviction pidaba masung phangpham thokpa chairak pidaba tungda Moscow na Kipka bandi mahut sinabagi wafam khanaraba yai haina Deputy Foreign Minister Andrei Rudenko na haike madugi mamangdadi mahut sinabagi wari pumba matam chadri haina paumi singda Rudenko na haikiba wafam paladuna Russia gi news agency sing na haike haukiba chayol da Ukraine gi khanong pokta lange maruoiba city Mariupol ngakthokuna leiramkiba Ukraine lanmi chakaya city adugi Azovstal steelworks ta surrender tawkhe
खुलाई थादोक्तुना सरेंडर तौरख्रबा यूक्रेन फाइटरसिंग अदुगी मरक्ता हानगी पैरामिलिटरी यूनिट अमा ओइरंबा अदुबु यूक्रेन आर्म फोर्सेस सिंग दा पुनसिनखिबा अजोब रेजिमेंट के मेंबर मयाम अमा याउरे फार राइट ग्रुप सिंगा मरी हाना लेनरंबा पैरामिलिटरी यूनिट अमाबु रशियाना नियोनाजी ऑर्गेनाइजेशन अमनी हाइरे निंगथौकाबा नुमिता किप कोर्ट अमना रशियन सर्विसमैन बादिम सिसी मारिनबु मिचम अमा हाटपगिदमक वार क्राइम गे मराल फंखी अमसुंग महाकपु मपुंसी सुपगी जेल गे चैराक पीखे यूक्रेन मरईबाकीदमक लांथेंगनबने लम पिथोकलॉय जेलेंस्की यूक्रेन मरईबाकीदमक लांथेंगनबने लाइबाक असिना लान लोइसिनबगीदमक लम पिथोकप तौरोय हाइना यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्कीना फोंदोकले दावोस पांथोक वर्ल्ड इकोनॉमिक मिफमदा यूक्रेनियन ब्रेकफास्ट वीडियो लिंक जेलेंस्कीना वारोल पीरदुना हाइखिबदा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन यूक्रेन दा थोकलिबा थौदोक असिगी मतंगदा सबचाना खंगदे हौजिक यूक्रेन दा सथरिबा लान असिगी कनागुंबा मतगे मायोक्ता सथबा नते मसिदी अइखोइगी लम अइखोइगी मनिंग मखा तंबा अमदे अइखोइगी तुंगी पुनसिगीदमक यंगलगा लांथेंगनबने अहानबा खोंथांग ओइना डिप्लोमेटिक की ओइना लेरिबा वाथोक असि नेगोशिएशन तौरगा संगताइनबा पुरकनबा होनबा ताई रशियाना सुवारी सानबा सिदा यानिंगी हाइबदु उथोकपा अमा चंगी हाइरे यूएस की एक्स प्रेसिडेंट बुश हानबा थौरांग तौरंबा इराक मचा फाबा ngamkhre यूनाइटेड स्टेट इराक मचा अमा पॉलिटिकल असाइलम लौदुना लेरंबा मियोय अमना लाइबाक असिगी हानगी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुशपु हाननबा खुसिल थौरांग तौरमी हाइबगी मरालदा हौखिबा लाइबाक पोकपा नुमित्ता फाजिनख्रे हाइना यूनाइटेड स्टेट के जस्टिस डिपार्टमेंट फोंदोरकले FBI ना पिरकपा रिपोर्ट अमगी मतुंगिना चाही यांखै हुमदुई सुरबा साहिब अहमद साहिब हाइरिबा मियोय असिना महाका पुन्ना थबक तौमिनबा मियोय मरीगा कोनना लाइबाक असिगी ngamkhai ओइरिबा मेक्सिको दा स्मगलिंग की थबक तौदुना लाखरबा मतुंगदा यूएस की हानगी प्रेसिडेंट डब्ल्यू बुश पु हाननबा खुजिल थौरांग पाइखटपा हौरकिबनी हाइना FBI ना ओहियो दा लैबा फेडरल कोर्ट अमदा एफिडेविट थादुना खंगलखिबा लैख्रबने मखोय अहुम मदुगी मनुंगदा अमदे इराक के इंटेलिजेंस एजेंसी नि अतोपा अमदुना इस्लामिक स्टेट नत्रगा कतार दा बेस तौबा मोहम्मद साहिद के हार्डलाइन ग्रुप के मियोय अमने मोहम्मद साहिब न मखोय अनिबु अलरेड हाइना सखंगे साहिब पु फादुना वाहंग पाहंग तौबदा मखोयना हानगे प्रेसिडेंट बुश पु हाटपा पामलिबदुगे मरमदे कुमसिंग 2003 दा इराक दा यूएस न लंदाबा मतमदा इराक मचा कया हटखे मतमदुदा मखोयना इराक मचा कया सिरिबा सिगे दाइतदे बुश नि हाइना खनखे इराक पु मचेत कया थोंगना थुगाइरंबा दुसु बुश की थौसेलने मरमदुना महकपु हाननबगी प्लान तौबनी हाइना पल्ले ओंग सान सूची बु फाजिंदुना थंबगीदमक महाकी इमुंग मनुंगना यूएन दा वाकटख्रे ओंग सान सूची बु फाजिंदुना थंबगीदमकता महाकी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगना यूएन दा वाकटख्रे हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोकले हौकीबा चहीदा मिलिटरीना म्यांमार दा मिलिटरी कू चथख्रबा मतुंग तारकपदा ओंग सान सूची बु फाजिंदुना थमखिबगीदमकता यूएन वाचडॉगता कंप्लेंट फाइल तौखे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरी।